Origi tukamunyita ogeni muno ni tabarira ya Kimuri sesenia Inooro TV muthenya wa muthi tukiurania Bururi Wi Ha tukarora maundu matiganite maria makoretwo magithie na mbere wiki ino na wiki iyo irathirire muno wiki ino tukarora maundu maiganona ni kurari mirurungano iria turonire andu magithukiria indo ciao turacoka turaigua nyingi mundu gwitwo Matiangi akiuga Matiangi na akiuga gutire mirurungano irikagwo bica icio rona ni kuria Uhuru Park kuria mwena wa mung'ethaniro wa NASA maraugite ni megukorwo makirurungana muthenya wa umuthi no otoria kurerirwo ira gutigukorwo na mirurungano thiini wa kundu gwititwo CBD ni kiorona borithi uguo mahana no tuko tukiaria na macaria wa Gacuru ni tuko tukiaria nake atwire uria gugeikaire mwena wa Nairobi no drona thigari cie nyingi muno kou makigeria kuiga thayo na no drona biashara no iragethie na mbere tuko tukirora ona mwena wa kundu gugwitwo Githumo na kuo tuone kuhana atia na mwena wa Mombatha no chabawira mwena wa Mombatha turona we no oroka ora tiko guo joho no oroka na irathia makeina goku Marathia ndikaita o mahamba marathia marainaga magathia na makeneana memorandum yao kuri wabici ya ABC na magicoka maundu-ini mao utikindu mathokiri na we no oroka Nairobi yes yaoka na thigari cia yurite kona githina ikihutirie muthi ona thigari cia bana arauga matikahutie kindu kou arena ya kumoha ona makinya wabici ni haria gate-ini ya ABC wabici cia kou ri borithi magitikiria atongoria ao maingire mamere macagure na makibera macagure na atongoria aria athuri a itura riu Mombatha magithie gucemania na kamego ngwiciria arugamiri ya IBC kou makimanengera memorandum makiuma na mageri nyoka na nyoka kuna hiyo eno twina mheshimiwa Kimani wa Ngonjiri niwe mubunge wa kuria Bahati ni ngoroga ngari kana hindi mwanzo kanu for yes 2005 no ririkane horocio ndio kangata ngwiciria akiro thukuru akojete ngwa kujaka kiri kasenda irogo akangata ndemwirire atiriri ati aikoma kansura o KMP atuika zenda na gwere kende utuika gavana ri ajira we ndakiri ukura ndakura de no ndamona de na kama bunge weke projection ugekona dalili ya burari na ndamwiri atiriri adoraguo ndamwiri atiriri ndamwiri ira undu muhuthu muno ndamwiri atiriri ni ndina ugatwa ihuro reuga no ndamwiri na kendo different ndamwira wira akautiteli aracagwo ndo akutara mwega ndona ginya CDF manager wake uyo hera no roira gite no amutosha kogwo he is doing a good job okay no wega ore uko na gudu ndamwirire ri ni ati governor ore weho ideali ndagakorwo eho no ndamwande be ko idia na gako etaruceria de secretary miaka makre 10 ko idia na gako weho nikamwira ere tatu bale hao idia nedo nigeto na mheshimiwa Francis waitito na mubuga wa Korea Juja muthenya wa umuthi na maoni maito ketore maoni no na tukirora mawoni ri ni ni ndirageririe muno iyo kurira senator wa governor wa Nairobi thimu tondu ngirora Anyang' Nyong'o na no roire gutwika governor wa Githumo arameria mwageria kuhutia kindu muthukie guko ni mukumenya nini riu nake ri ni Ngai ni aratuteithirie ni ithuĩ twina governor wa Jubilee aniki arakira niki aragira na andu maranjuragia tiga ni kuhonoka ndaonogire ri nginya Juja na Thika andu maranjuragia niki we tutigethie na no kuhonoka ndiko na ni ndenda kuria atiriri governor wa Nairobi ri igweria mundu witwo mheshimiwa president na deputy president marari Mombatha turona akiagia Mombatha arugamite muno na indo cia moko mangi akiagia Mombatha meanwhile Nairobi goko ri ni mirurungano kari gwatiriri no igore oiga atengagia geka ate Nairobi kana kaundu oiga gayage ni kuhonoka ate gayake ono ngirora ri ni madira kwira ri ungirora kuma Thika na Juja na Kiambu na hari andu acio matira tureka tari wiyo ni ira ndirari mathiko-ini
magithie kwari hau makaja Nairobi ratho kamure hau omugitwera gatukire na riu Nairobi ire twina gavana witu ni angirokire arugamie na thigari cia araranyiboneke do no hodinari gwatire no gatunike yo mwahirwo ne ngai tondu riu giakuoya giti tukagirigoro twina gavana wa Jubilee riu jithe tugingira kiaria Nairobi no riu ni uramenya ni he handu ndirathomire na ni Bible ndirahathoma ndirona Jesu athire agikora andu kiria kanitha-ini magithie hakaro ya Ngai makienderia indo no kiboko arutire nyahunyu koguo na ni murwa Ngai wegire uguo no na maundu mamwe mareko uri uri ri the same Bible ubome Mathayo Mathayo 27 mwali wa Mathayo 27 mwali wa 29 ura yugite adu twa Jesu muririe Jesu atiriri watunda Peter Petro tutige gutagatha maki ni 1927 watika twatwa tutige thamaki tutige kitu kume thutha tugategea tu niki tukona Jesu akemera atiriri mundu kiria na kiuri akareo maita magana maigana na iguru ngo no kono thamaki wa matu-ini mundu to makiuga atiriri Jesu ni ngwaria urenda ujie Jesu ndari ciete leo urenda ujie Jesu ndari cina gakaciama no da ni ahutia matigai mao kiria mekuona watura tutige mitego abaibulu gamiryo ona eta pretty Bible na niturugamiryo hau na tukiaragia cia kirikaniro ni gwenda muno ariko we mucie oe kirikaniro giaku tondu tukirikia ntuko tukirora handu etitwo Genesis chapter 1 verse 2 tukoro tukimirora tuigue uria nake kirikaniro kirauga no turio hau kitwambe tuthie mwana Uhuru Park macaria wa Gacuru drona stand by muno macaria wa Gacuru rocini rwega ni drona we stand by kuria Uhuru Park na no turona biacara igithie na mbere no thutha waku tukona kwina mbutu nene muno ya borithi kurathie na mbere atia mwena wa Nairobi. Thank you muno Mike na haha turi no hakuhi na Uhuru Park ukirora kuria thutha ni urona kuri na biraro nene muno kirugamite ukunetha gwitigirira hihi ni akiga maundu tore gukiagirire na ukiririkane umuthe niguo muthenya uria arurungani kana arumiriri ya ngwatano ya NASA matanyitwo kurwo makirurungana no haha Uhuru Park haria mambiriirie mirurungano ya ukiumia githurukana wa gatatu kiumia giki niho biraro kana jeshi kiri niho maragithie na mbere na meharirie ni undu wa thiguku ya mashujaa na koguo gukihota wikorwo makiingira haha toria hihi marakibangite no hari kuria twaikoro tukiurura icigo-ini itiganite cia gatagati ka mucie wa Nairobi kuri no gitiri ugacirithio na njira nene maabitha borithi kuma honge itiganite nigetha gwitigirira ati gutire na mihang'o ikorwo igitharario na njira nene ukiririkana mirurungano ino ya muthenya wa umuthi ni rakorirwo igikirwo mukana ni thirikari kuria minister wa ihinda Fred Matiang'i kana minister wa ihinda wa ugitiri guku mucie wa Nairobi kana gatagati ka mucie wa Nairobi gatagati ka mucie wa Mombasa ndumura gatagati ka mucie wa Kisumu ona gutuika atongoria ya ngwatano na NASA mehandite kuga mirurungano no nginya gukorwo githie na mbere na koguo ni turagitanya hitukio ni uria maundu ma gwikara wona magikiumira hindi ya mirurungano iyo na ni twiko tukicera matura matiganite kana barabara itiganite cia mucie wa Nairobi gukirora hi maundu maikarite na gutikire na mirurungano ikirambiriria gatagati ka mucie wa Nairobi no atongoria aya NASA maikiriria no nginyagia mawikorwo magitongoria mirurungano na koguo twagieterera tukione hihi kana ni mawiyuka na uria hihi maundu mawikara no toguo ndai kwira ugitiri ni ugacirithitio guothe gatagati ka mucie wa Nairobi nigetha hihi gugitigirira ati mirurungano ino ndina gigethararia biacara ningine koretwo na hihi kana ni twagiko tukiaragia na andu matiganite hihi kuigwa maoni ma iguru rigi mirurungano ino ya umuthi na makiria huria biacara aria maragithie na mbere na kwagithia kiene mirurungano ino na makiugite matungitie hatharane na koguo njenga ni tugitira hihi tukione hihi kana arurungani aya na mawikorwo makiumira na hihi maundu aria magoikara wona makiambiriria mirurungano iyo yao Mike macaria hihi na itagutwo miario ni jeshi kana ni borithi me thutha waku jenga aria mekuria thutha ni jeshi kana aria magitagwo Kenya Army na magakiuga kiria mareka ni mehariria ni undu wa mashujaa de ukiririkana magicigitie thikoni ni nigetha muthenya ucio wa mashujaa ikorwo githagario na muthenya wa ira ni turakiguire thirikari ya kaunti ya Nairobi gikiuga ati guku kiharu-ini giki kia Uhuru Park agukire na mehariria maria maragithie na mbere na koguo aria me thutha wako kana aria mari guku kiharu-ini giki kia Uhuru Park ni jeshi kana aria magitagwo biraro cia bururi no ti borithi ya kawaida na ni tukigeretie kuingira ku nigetha hihi tukigeria ukirora maundu na magikarite
pole ni macari wa gacuru ni njwe ni tuko tukiaria nake ringi hii ni mitambo ya githi uria gutagiriire no aratwira kuria kiharo kia Uhuru Park biraro kana jeshi mekuo makikora twika ni mehariria marathie na mbere kou koguo nio me Uhuru Park na nikurikana Uhuru Park nikuo mwena wa NASA maranjirie maundu mao makururungana koguo no tuko tukirora na turerwa ati thiie wa gicuka kia matawa nikuo gitagwo kuria CBD tukerwo naguo ugitiri nyugacirithitio kundu kou ni tuko tugikurehera mangi maingi na tukigeria kwaria na ngeigio na aria mekuria mwena wa Githumo no kwa kahinda gaka tukiuranagia Bururi Wi Ha reke tuthie mawoni thini wa Facebook twakora mundu gwitwo Karanja wa Ngendo kauga hello Mike and Rito watching from Githurai 44 gai mwene hinya wothe mobio wa the na iguru niwe mwene bururi uyu na da kureka tuthire akauga but kwina andu mekite atia meguthiranira na siasa ici mukauga ati nacio ni magirwo ni gucokera ngai ni thini wa Facebook akauga gukuhana hindi iria ya nuhu kihukanio gioka aria megukorwo matonyete thabina-ini matiguthira no aria mekugia na nganja acio mekuninwo mariganire ahoi ngai muriku na nikiuria kirorio ni andu aingi muno ati kanitha tutire turaigua mugiukira mukaria na manatitheru Karanja Thiro. Hi Mike, kudos to our Kimuri, an encouraging program. At the MCA's no Ginyamadimo Bother for induction. Disagree to Wajiko and devolution. When will our leaders change? Watching from Korea Mwena wa Moro, Nagaki wate Jubilee wanna to let down MPs, wanasa wako one step ahead from them. Nigo arauga ani kairo excuse me akauga Juja tuko tuned gaidia mheshimiwa wa Kape is my member of parliament mwambie security ndio inaleta shida huku Juja especially huku kwa bridge ni ani kairo arauga hau kwa bridge kwena kaudu flani Magi M blessed hi guys watching from Githurai progressive gaidia agedia sio muno nie korwo da hota gukoma gokira Bururi wagira igikena muno doa komentoro to do nyene nyumo giro no guthondeka bururi uyu Kevin Amos. Hi Mike and Jabawera, I like how you talk the truth and nothing but the truth. Kenya will be born again after this. That's my hope. Gema community, you're blessed. Ni Guarauga. Kevin. Mwana waka chingomwa tadome no kuna mudo tugodita tadomanya moyo attitude hai Kimuri daigua sese niege mudo aketa Jabawera darigo kai deritu athamire not unless Kiambu tuge ate by Kiambu build Kiambu or by Central build Central gotire higo tukeguna iwaja na irathondekirwo ni governor Kabogo niki kiratumire twirwo Kenya tutire nacio Goge Kelvin Kenya no mahoya jenga tondu ona Raila thabari yake ya UK ndiramenyekana ya mubango uriku akauga maimahio sibeba twikuo Nation. Hi Mike and Rito Saika to tuned program igor mono iko sawa with Kimani wangu jiri plus my senator Irogo wakangata Peter. Hi Kimuri hii maandamano inaleta ufukara kwa taifa letu especially in business. Police ndio wanafaa kufanya kazi zao za kuweka security ya kutosha nyakati zile wanaandamana. Asante sana Zakari Maina akauga Mike and Rito muri egaga ithia ageni aito o mothe na njira atongoria aito mesirie uria maguikarania mangekurania counties iria sire na undo umwe in common makaguranira na kwendaniria niguo makuranie mikawa ni mathiage sister county niguo besa iga mwena wa SMS hi Mike and Rito thei na mbere na kumurika rurire tondu aige twe dumaine na mwire mutongoria wa NASA oige kiria arenda ni atumbohete na ugeugeu uyu wake drauga weu no ni SMS thank you muno cio kauga Hi Rito and Mike how nema mheshimiwa Kangata oiga taririkana governor wa Itito
na Sonko mativigago no ginya mundu onekane ushaba wake. Margaret wa Kitengela. Asante sana. Dedito jeshi ya Uhuru ni riko niguo kioria kiria kirorio haha. Being good boy won't help. Mikora always having their way. Umirai mugatetere wajiko niki mareto tyranny of fools. Tyranny of numbers. I salute you Kimuri, good work on a nedam Branda ne dabulete Mike ne kwaria Gikuyu na Githungu kiega. Juriria wakape kana neo mari mamaya marani na ado juja na areka atia kuhonokia wajiko wa gwake. Can't wait Kimuri on Monday. Heren wa Tescam Bulbul. Asante sana. Waihurana Michael Jega shimua ni mero miaka 5 timeige na wajiko neo higete na tulethuraga modo kuringana na wira wake. Nematumire besa situ uria mekwenda no mamenye no turona. Sio galugato. What is excessive force? 3 police officers were injured in Nyanza and the silence exhibited by the so-called human rights activities is so loud. What a paradox. What a paradox. Riots and hooliganism can never be an acronym for demonstrations. Yeshuru Mwangi Kuma Laikipia. Na the first governor ni akena muno wa kura Laikipia Joshua Irungu. Okay. Twade kira ni atoira ni athikiriria na asante sana. Ndino yo njira. Ento kwenda muno Kimuri muthenya kamururisho mwere no twende atwire uria kurari. Please, Mombasa is part of Kenya, and if I'm not wrong, the hotel they are staying in is owned by the resident of Murang'a or Kiambu, let alone employing people from all over the country. Osyoga Kauga's a student of political science and sociology rather. NASA followers are politically enslaved and blinded by one individual. They cannot think for themselves. This is a sorry state and very retrogressive. Nikahobo Samuel. Sana. Siogere tote. Damuga idia mono aheshimiwa aito NASA era korwo bere kimeshiria kukira Jubilee. Manake sasa sio ni kama kuna uchaguzi on 26 au tore moja kana kuna githurano. Ikumi Michael Najega kerote. Michael Najega shimwa ni mero miaka 5 timeige na wajiko nyo hegete gwese ne togothomete ne toko tukira magi maigi thini watabarire no ya Kimuri no tugikiria ne tukoretwo tukiorania ciuria dito muno na tugiatirire tene ona higo ya Kenyatta ri ne toiguaga nietanaga gatundu nagetano kaigua kuna delegation ina yoka na ndia Moi okire nake ageikara na legacy agefuata nyayo na hapo atire nyayo atinietanaga agetana andu agethi na andu agethi matiarurunganaga andu 2,000 no igua ni kwathie andu kindu ta 30 kana 50 ituge no ni ituge cia kundu kou igathie kera mheshimiwa rais atiriri gethi kuhana no mheshimiwa inywe ni mwitako nejuge atiriri na jigua mwetu mundu akuwa girlfriend akuwa kabeste gake umugekinya kuria muri andu 200,000 na mwetetwa andu that kanyave joke juge atiriri ati ona gukumu kanyave juge atiriri atoto kijire tukivia kwa buauga to be only members of the parliament na senators. That's how we go. Maybe nonga issue nonga horo agalis wena ni skana kiruka mule batosho joke juge atiriri ona sakana state road no mudia dia ikuende ado ani omali kutaudali na maundu mage na bishop to utakawira munanake juge atiriri alikuwa o system ya mudure ya wakape ya senator na akwari is not the same. Muro na operate kana different thinking na meshiria make natale ule. I think what I can say abegema mabremu Moi maudu maige ule hanaga na dira kumutatea tadwale kanu no bushi adwalia porodiyo kana diri mo ari atogori amwe no shiori ni akipire very high standard ya siasa. It is very high standard ila gotale mundu urora mekinyira that standard. It is very high. It's a professor. Uchoka ukoro professor na wengine na akade different. Kwa gweli mundu no makatoko na wisdom yake. What is he thinking? Adole ule.
one thing I'll give a lot of credit to the president. President we to ekehoga kakamwanya. So tell you na adoige mara koromena uru mwingi mwana bageshira. O muruta Hassan. Betu wa mtu wali heki. Hassan Omar. Nunu kuna goro ya gai nene akemuhebegia. Dare uru na mundu. Dare uru akamuhebegia. So you find the Bible mwanona wolide. Prodigal son. Acho kare ahebegia nake. Na inyamuno makelia. No na twa ugare is good. Maheberio. No mwana wakile ye mushina akare. Dakarigane. Sadu Hassan ya mura hile kura shigana. I agree where I don't have the daily to. Na wakapende kugwetete. Na teduka no wakapeka no kugweteka muduri kugwetete. You see, one of the strategy we need to look at, very important. Gwito na ikuru kula agri magana mende itina horo. Uwa kaura kancha shekeshe which is very good. Mena deputy is very good. No, if you are to a query, let's look at method. Ya kura itoria jumbe kura agri magana mende. Igo katia. Sadu wako kena seta siri. I know in a polling station 100. Sadu wako bahatire. Yes. Nyado ika na mata umeli ya na sisi tro na unisia mobada. Yes. Mobada gotri na modo uranda manona hanini. Ado no madari marare. Na mahamuri. Mobada oira no gudurabi na bere. No eleki. Ras mobada odiobu. Tao dima ina sila dikuwa. No ko ekuo. You know this thing hamas no makoko kuna muro rafu no kibe that. Pa muita dima ina. You see that's what you kata was 001. 001 that's okay on. No na gedare da. Ibe da sire. Ni to go kagia. And to go de. No utanora Michael. Eto du neturona mukyurura muno na ogrora muri nyanya. Mukira muri nyanya mwekete mesemanyo gushira magana matandatu. Age mekete magana mana. Ogithuro gethie igotine geteo. No hawa gwetari. Twacoke ha tuthu. Na kigo kiu niki akenio muno ni governor. Ode wari governor mbere wa kwa ITPA icio irungu. Twendekera ante na kede gwetha kura. Giri na shiko mina inya. Yes. Na shio gagushira ITPA itari ku. Yes. Gushira yukane west. Gori atiriri. Igimuthikiriria ndaigua mukiuga atiriri. Maundu na managi na imakania igekwo tamu ya keri. Niguo. Ndugekere muri. Kwe maundu lad makio kiuga atiriri kiganda kina gigiukirio barangania giakwo thini wa tamu no ya mbere tondu is the primary constituency of the president. Etugo. Yes. Primary constituency. Kwa kurania atiriri ni uguni woneke maita meri noti mweno mwe oterio kana tamu mwe eterio yetererie tamu ya keri. Guchiduka no anyita. Yes. Goria atiriri ni atia mureka tondu turaigwa mureka o miugithira twambiriirie na maiko ira twekaga Inooro twe miugithi andu mareci ati ni kindu very creative miugithi na ambiri 2005 ira referendum ungitaka kura ici ciothe ugakorata kwanyu kura ngiri magana meri kia bungiri kana 87 wathie Nyeri wathie kwanyu Murang'a ngiri 70 ungioya county ici ciothe 10 primary constituencies of the president 1 million matiumirire gwikia kura 2013 453,000 matiumirire gwikia kura. Riu kiuri netiriri tondu mukiri ugi na utaira ni wanyu ri ni mwambire kuria ria 453,000 maga kumira gwikiria kura president niki nene athia na ni muthitange ya ICC ugwagweta mwana kio cio agweta utigutia tugicoka nau 273,000 magikiria former prime minister tori wa 2013. Riu hani andu kura milioni 1 kuma tutho wake na riu ati kumura hara kura ri itiroka tuhu iroka na maundu mukwiranira mwikore mwina ngarama nyingi muno mwahara no kire murarehe mucie ni kindu kinini muno handu ha mungiari mutha niwe kuri mutha muri mutha tutho makiria makura milioni 1 na andu a mwena uyu ri mone maundu maumanite na uingi wao hari horo igie maendeleo uria tukekare uria tukeko horo-ini ucio ri nikiria kia fitina kana kia fitina president ri ni agiria guthii gweta one national bururi wothe ni wake ni agiria guthii uguo gwika uguo gucaria andu acio na njoke guconnect handu hamwe tutikae kuona kuwa rathi
tondu ingi anasa ndigo maragaria kuga ati ona athia rogota andu acio ma defect na kiri makauga atiriri matire na andu ndera kumera atiriri ungiringana na katiba ri kura ya president gucinda ri ni imwe +1 tondu 50+1 koguo na tungio ucio mwe ungiuka ri ina value hariwe president tondu 50+1 koguo icio agutuika ati acio angi mario na anasa matigo kari it is not neither here or there no you get it president ndiro koguo niwega mutandu you know president ri nigicisio kia bururi athiroke oguo that is okay no riu na ithu twagire gucaria atiriri arikia tugaikara tukauga atiriri na Kimuri kiri magana meri ri leaders yokai MPs yokai tuzagutukana na andu ayangi kura ici ciha andu amuranga andu amuranga ri 70 kura ici ri ikuoneka atia na riu ri ni hada abure mna no jaji horo am ada been rejecting na ni jaji yake hoto wale kile mege dino ya ni ukatu jibele kuna mwangasa kuna we are sending a lot of money for nothing because wakwa do byuma na kuwoka na bugidi ate wa bele kuna na ndo na mutongoria yako taru mundu wa nyiri umaona ko na mwahe yoke ta milioni nige yo tulipo kudiroka doing what taru mundu wa nyiri ri oyo no na ikuru that is the thing adu akwado ni matigirwa kwa oreu mantewera kwa adware atwaraga na maige na Michael Jega tuturagira kuga atiriri mundu progressive na mundu wenda guteithia wa counter president ri agiathire Muranga arehe wa iria haha na arehe jamuriki haha yimugethe kura that's the thing uthie nyiri taguo counter president areka okay president areka okay president ni mundu bareka ndoria mucemani ire no guka na uriuga ndarari guo nigwenda ndimuige uhoro ria tweteirwo ni president na twari ithuothe andu aria magoire kuma MCA MP senator kinya governor na twari nawe andu acio othe aria mari na Jubilee 20 ithuothe ni president tukirwo rita riri ni ndirenda kumenya uria woire giti kana uria toire giti ndeta inyuothe mucokanirire hamwe toni moi ni tuga ati ni twacokera githurano na ndiamuririe kandi mugwitikira tucokere to ithuĩ ni twahotete ndirenda o andu kwao hindi ona wakamugo maikara nitie na waithito baba yao au andu o president ye hari agitwira ndamuhe o andu ndaika cia muthie ngurubu cianyu nigetha muthie mukarie miario ndamwira nigetha tugicokera githurano nigetha ona tariu ungirora ri ona ira turekaga amendment bunge we wakiriri senator ithe ndrona ona ni turegerire hau turauga ati 34B form ati uri okusaina hau arega gusaina ni ekwoho miaka 5 rugo kirora ya juja nini ni gasaini koguo tutireka koguo nigetha tuhinyiririe andu no uri president areririe andu ni undu umwe uri president areririe andu ni undu umwe araiga ni ndingĩhota guka gwika campaign haria muri inyuĩ mũtekundeithia na kiria gwenda ri ni muriganirwo ni kurari na githurano uyu arahota uyu kana uyu arahota muthii muikare ndugo na ithuĩ twathii Kiamburi tondu andu aria marendagwo ni andu 20 aria megukorwo riu makirora uria githurano kiu giguthie twaingira hau kabogo na baba yao meranire we caria andu aku 10 na ni njaria kwa 10 tugicoka riu tugituranirwo koguo oro ucio urari wa kuonania atiriri ona kana turegire githurano riu uguo muroria na niguo president aturagia atoria atiriri tariu ni tuge juja kone andu aria maigirie ngura ni 86% ya andu koguo engura itaikirio riu agakiuria atiriri we wi kuu ni umenyete andu acio menguna magire gwikia ngura niki riu uguo niguo wira uria aratuheire wagocoka mashinani no the point yakwa ni riri na ni ndira stress na ni ngoda gutindika tutige kuist megwe na nge maria guyo cithutha ndera kuga atia muronga no cio andu mathire Mombasa na rori na kiri na uhuge kuna la hoya kura icio ri ni mathie gethi kura gutari kura na kukuria ni Githumo yes ugo ni Githumo kuria ni Githumo mirurungano iria ikuria Githumo kura nderwo matire marahota kuingira ni kugeria marangeria kuingira thiini wa CB no na Githumo ri ni no ngometi something na Githumo let them continue get town yao no wala shina wenyewe their own town na kawewa igura kuma guthie Githumo uthie Githumo ati uthie ukaiga biashara Githumo ri weri tukanajurie
You know these people, what they will do, they will still ban it. Either tomorrow or the day after tomorrow. No, Kuweta hanini na degane na my friend haha moidare mutongoria mwana na gauganima hii ni akihotaga wewe wale kansura wa kanu diare wa kanu ni wale wa gudi NAC na hage tumi geta kugatrere nima muno na evaluate moi in terms of uwikaria muno none utogoye twagwikara muno giteine now other tactics you gwitaga the state house adumagatida ko no the question kieto geto evaluate mutongoria ni riri we effective atia guteithia andu effectiveness go ikaragete-ine muno the question is wateithia andu atia kugeta kwagia tere well ne mania manage na buri ndona kena korogoco no gutire handu tonio nithio wa moi geta kwagia style icio cia gwitaga the state house ndakajuge no we university iria kire sai moi amanena maria tuone tongire mbere muno twagwire gete akawa no ni akinyia bururi haria turi ndakwira moi akinyia bururi haria turi moi ndari ho tongire mbere muno kegwira ndu mutuki fakidari ho ocio wagwitaga the state house jigwa mwathi yako ono werete ko gabanca ukaheo mai ma kunywa kana sai na madari ukainu na gutwika siasa ni yago ire no twari no muico gutiare kwega ya muico akwenda bururi hana the finishing no compare kegwete deta o compare ire todo henje troraga nishe na ciga na cia thomire tonda kegwire gikurie geta kia mukiki kiuma nire hende ya moi rire mathina maria maingihire muno guko kwa Rift Valley gukenjia thogo andu makingatu ciana cikiremwo kuma micii ukiona ciana nyingi muno na ikuru iria itari na ciari ni uria kuirwo na kuri icagi-ini gwitu Murang'a ona ungiona belt iria ciari very strong na anake acio ni kuria kahua karagana nona ucoke Jesu ni mutongoria tondu ni ikarania kabake uria uroka wathi gwe state house gakuhe mai no anake itu makayo ona wagakuhe moto wa kuria kiuria violence ya 2007 ile au kemeiga ko moyari kuo violence ya 2007 kekore kirie kuroga moyari kuo ni andu igana maigatiro matari maco ni history ni andu igana matagacoka ito uroneka tori thiini wo horo wate ndurahota kuona undu reke gwire kwina thirikari ina gikuyu ingi hindi iyo na ikundu maingatiro kuma Rift Valley reke gwete keke David Kibaki na gwire wapere ni juge dina do Rift Valley na tiito my cousins kwaro Rift Valley na hateta moro river hau makire gwito Murang'a tondu matigeco kakange makora maumite tondu hau tutakage makira ni karorimi kwa gwere manena maria andu marona ri ni ithu tumabira tu endo cent ndaba juge kibakire kadekie kibakire ona kibakire dijemo brain na Harold Kibaki in fact ni mutongorere juga ni mathina tondu gutire wira ataruteirie andu oko ni tairia oko nta KCC yo yayo kire hende ya Kibaki parastate ile shia rutirwo wira hende yo ni nyingi that is not a ado no getrere ate moire ekagwe ate bia moi kware kwega ke moi kware yo maita maigana so na got from that aspect from that my friend comment just one thing comment ke ruke mwega natondo mwe hamwe bugere natondo mwe hamwe bugere ni ndi murari yanira iraria ikaria mweno ni ate kire cohesion etodo koroneka ati wako kuna buge mwagwa mutira tiga ira tukano ni cosmetic the cohesion ile cohesion na isi adware aroro binwa otatio cio
Mumogeko na Kalenjin tu hamwe Drako ya duma irane to kahitania to tina hekania kende kie na isio no kena toko to vere eho ene toko to ya kawaida to diga moyo rendigeria demurie kiuria kiri kibaru gwiraga gucokia kiuria ki ha na juge shimwa ona ugo maracira ri no wega wathiri ndungi mega no hindi ria turorio ni andu kiuria tariu hindi ria ithuĩ turari kuo the larger Juja kuma Thika Juja riu Kinya Ruiru iyo ni rari constituency area nene na population area nene na tariu twikuo no ndo akuma Ruiru Juja na Thika tariu Juja riu ni wetigitwo no horo ucio munene muno tondu ngirora kura iria turari nacio no almost double turari na 114,000 votes na 2013 turari na 72 no na ni double ya kura icio uguo ni kuga migunda iria yari kuo ya 10,000 acres ya bari yake gwiriu ni radio tondu mai na cira tuli kuraingiha andu muno na nikirona riu security iri rari kuo tondu riu miaka 3 ithuĩ tutiai na ndithi na ni mararirikana bunge tugiteta tutiai na ndithi tutiai na hospidi riu ni hindi turageire na riu security no turagia nayo ri riu ni jakite police post na AP post riu ciothe ciekenda na empty ndathie ngiaragio na riu kamiti ni roka kuria Juja tha 8 kuona uria jakite nigetha matuhe thigari tondu ta riu ona gwa muci to njikaraga Juja gate ne ya Jomo Kenyatta mwena uyu ungi across mundu ucio wi ku ara gukaiyo gwake na nona ndi haha no ndiraigua na nginya gutire neighbor yaku my neighbor na riu nona maundu macio maraiga haha ni mama ati Juja kwina horo muritu muno tondu riu nao nyumba nikuo cina raithi muno ni undu wa andu aria maraka muno koguo kiria ndirenda na niguo ndirerire nginya inspector general ndiamwira Juja kwaga kurorwo wega niguo mikora yothe rora na Nairobi na kuria kungi nyukaga ko no muhaka tucenjie na turore na ni ucio kuritie maundu maya magiri na eshimwa aya ni mekunyita baruri uhoro wa county government riu ni waiti turogire na ona aketha ici dai na bia hetho ndo gutire mbeca riu ciumite cia national government na nikiro na haro eno ya guikia kura itu affectite muno tondu na national government ona ndariu ni ndire na CDF board ndire na kinya andu aruti a wira riu tiga uria wahanaga over manager wa constituency no wiki uramenyekane ona riu ndigwo na ngererirwo ndari mushara koguo thirikari ino oguo turathie tukiuga ithurano guthia anga ni igucokerwo ni igwikate bururi uyu kurugama uguo na thina uria ugorwo Kenya nduri wonekana andu matire maramurika uguo nikio turamera na hinya muno makaumira maingie kura batai na itheru na matige kwirwo ahe na ithako na tutige kurora na ikuru kana Juja kana Kiambu kana kuria kungi turore ati netirenda gucokia giti na tucokie na kura nyingi tondu twagwa uguo bururi uyu no tukaririkano hindi imwe thina uria ugukorwo ho tondu no muhaka andu maumire matige kuga tondu riu ndira makorire handu Thika na ndirakora ngigithirai magi celebrate kuga riu nona Raila ni hera eherete hana ndire maratathi asainete kuga ni eherete koguo mamenye githurano gikuo na tuthurane na hinya na riu nao ma MCA maria marathurirwo oko ni Juja kana kwa mheshimiwa ma MCA macio no marutaga uhoro wa marima riu marima macio niguo uhoro wa marima maingi muno mejetwo ni undu wa andu cioro ku Juja ukaigwa ciana ni ciagwa nagi no riu andu moini mheshimiwa no riu mheshimiwa ndi na power icio na nini MCA ucio riu marengerire muhindiri riu ni makamukora agatiga guthii biashara ana nikio moi wa campaign wari number 1 Central Kenya maundu ma CDF ni guitaraga go now every month asante tukirikia ukiwa kwa heri wa mbere wabe waririe mundu wititwo aige turaigwa ha makiuga ati matkauma kwina andu milioni 1 riu twabe tutie kuria kungi twabe tucoke guku thiini wa kuria tureta tuthu andu milioni 1 mataumirire ukiadaptable utari ukwira atia mwiroreri ni wa beni guthaitha muno andu aria Murang'a county andu atatu wa mbere
adoregi itaikiri kura please mukayumiria ritariri kwihinde itheru na hindi ya kahinde meruka wake non toragia no arire nyama agithigia kahinde akamutora mwina kahinde meruka no arite nyama kuri hindi ritariri nyama wakeri kwena andu aria maikiria Raila Odinga Murang'a County andu ngiri kenda turamara ritariri ngiri kenda thenta Murang'a County turamera ritariri twenda Raila anyite kura 0 wagatatu andu aria maikirie kura cigithuka na andu acio nimo mariganagira ona ati tondu kwena ngiri about 20-30 there iria ciorire mundu agathie gaikia kura gekira Uhuru right hakinya Uhuru akajia sorry hakinya Raila akamukira X igathuka angi mabeca becaga maitho Raila Odinga ikora angi nginya makarumana tomo doni athiete hau Raila akamwita we marengeri kure ikora ndaguthaitha wakinya Uhuru peke yake ikira tikio tigana na ndogoine kau odonge ndero dangathe rucio Uhuru Murang'a ni aroka Murang'a County akumare akeno aikurukite ogwo nginya kundu witagwo sabasaba wikuruka na fareo tukeyumeria nitumu turamu welcome na tugacokeria ngatho gwitu atongoretu tukweta tugika siasa cia unity kumoberaisia andu tunyitanire nie na members of parliament na maito account ira turauga pole ni rwakodoka wena no turacokia ngatho ni gwe tukoretwo tukimoberaisia andu meyumerie tondu yo niyo campaign ya twathi na mbere gwika rucini aroka Murang'a ni ndona schedule iho please tukeyumeria atari na mbere kuishua ithuĩ ritariri Murang'a turaheana block wa mwisho yuge nitore maundu maingi muno haha no mane ati uti undu yathi uru hakwa tondu wa mbere rora ona Raila tukimucinda rĩa mbere ona rĩrĩ mutikagie andu matikagie na guoya kana kimu bata nĩ wĩumirie mundu utunine nda tucinde tondu mane atari tugitiriha uyu ni aria ndeto itangituika qualified ati twi hamwe wewe umetathini wale ni madhaibu na you are as old as Kanu in Kenya to da ikoro wakire mutongoreri wa miaka 35 gukuria kiuria giki tondu ithuĩ tũrĩ cent ni Inooro ku mugega mugekuyu na mukarejin magakorwo matarakia maine kia mweri ni gugakorwo na thayo thĩinĩ wa Rift Valley acha gutigakorwo na thayo because one etuge deputy president ndiateithĩtie Uhuru na kukotekeka kuonekana makĩhũra campaign manyitanĩte hamwe tondũ ngorwo different yake bakenari rĩrĩa marĩ hamwe rĩ kwarĩ na thĩna mũingĩ mũno kĩbake ugo ũyũ akauga ũũ no rĩu rĩ rwĩmbo for now rwĩmbo nĩ rũrũ nĩ rũmwe no ti kuga rwĩmbo rũmwe tũrĩmo kwĩbanga no mwaka twĩbange tondũ history nĩ ĩcokagĩra na ĩko history nĩ ĩcokagĩra atĩ harĩa warĩ na kĩronda yes no atubuke mahira mangi koguo ti kuga twage gutumira common sense twi hamwe no ningi no makatubagara itu what am I saying ni katiba begoji ndiye kumethoma ndathoma ko handu hamwe peke yake na kuna gothe ndathire nginya central ndameraga tuikiriei tuhei county adwa central mutikana tuhe guo na irio taudarugani haria toto muthenya umwe ngiona rori ikiuma nakwa rori magana macio na mburi na ciana na kigiraga ci rori iguru irowete central ngiranga iwakwa ndeithia ngithinge kora kibaki ngituria marugiriraga ngimuraga tuteithie tugie na county ati andu itu maroga kuma moro makinya moro matonyari matiguthi central ni makinya ati the extension itu extension ni uri no makanire ngoji besi dilio na krota kudana ndani na keori I must protect it to make sure to heana county ingine kada tuheo tukeheana kule boma tukeheana ndio tukeheo itu siaba reketo 18 counties hivyo twatarago na Ikuru Kericho na Bomet iko county no that means to tikikono tongo ni aginya tene kaide mwele na ginya hujo gongo de amera na kangata ndiko kukoro muthi ito tikekumbira mehia kana kumbira mahiria mwe kwa ngurenda kuta mwigwa hinya na mahida na hatoka umeda kame no ahiru what I'm saying we are together tikitikana ndo sio and when we are together we are very happy na wera ngo diwega no to amuria tiriri inyando central mutotaithagia tigira county itu tugure siasa citu
tia kule makalimu mwana na kumbuka tunagati moko ika campaign gwitu we know ourselves kunyitane you know wanyo na jokete central siasa even one day I've never I just think to digerie mwana buka kagwele maitole aike na miaka 25 na kibadege yake yakuwa kwa miteko kibadege yake aike na miaka 25 nimekaika na 99 now na aike alikuwa na watoto wako kama alikuwa na miaka 99 kwa nini original ko I don't want to know kwa hiyo nena ikulu na nyinyi ndio balita ndio balita makoko. So what I'm saying let's agree this time mweka siasa kwa nyina ajira mwoka gwituri no tukumwenda mwoka turate ne turo na itoka mwe tureka no timoke magatohoka lero no turekeria hapo kwa gwari so igudane ndio bona ajuge president is doing the best now na tomo support na kura no ho MP yet really president ko hadi no kato watanga dari the president wa ho kura sheke MP dueli ne to die de pio to be polling station ile nike hwadira udu asante nikana to mwedia kura shako igana asante tugotiria ne daika sito cia thira ne maga na ne jono to wetare ngi ne jono to koro to kiaraniria muno thiini wa tabarira yake muri tumana mheshimiwa Francis Waitito no mubuga wa Korea wakapele umbirerere wakapele weherere umbirire machabaine kwa jomo okay Kenya ndagi uri rado kanyamodo othe maneo alpi wakapele Francis Waitito no mubuga wa Korea Juja tatagyo muno ne farafara azandi sana farafara ni irathodekwo na senator Irogo wa Kangata ule mwenetoro wa muno akamakio muno ni ciuria karigo kaitongiuria ciuria ta icio toragia thino wa Kimuri na ninge mheshimiwa Twani wa Goji na ukamaita maingi thini wathia na ikuru tugeithirie muno onathie miugithi ku ni twi muno bahati na jokerie citizen na munena wa nyungatho thank you ria twainanga heha masharia na media ciake ciothe nio matuteithirie very much matuteithirie muno na wewe ihura ni watuteithirie muno o wa johi ni watuteithirie muno na ndo na wage jabege haha inywe tuteithie na itokoro kama ni muraraga ndo ayona niturekeria muraraga ciana niturekeria asante sana thank you muno ni maraida gumia mundu idoma ni thomire kana kiambiriria Genesis ogithomo thome Genesis chapter 1 kiambiriria chapter 1 verse 2 yugaga atiriri ati thidiari uria yatarie na diari na kindu mai maige mena kwari na mai maige mena ndiho mahumbirite kundu guothe nayo nduma yari kundu guothe na kiroho wa Ngai athiururukaga iguru wa mai macio kenda kumwira atiriri ona kwina ndiho cihana atia ciage siasa ona kuhana atia muririkane roho mutheru ari hamwe na ithu na ngamuhoera ati na kiroho mutheru wa Ngai bugie na ngwataniro nake na muririkane ati ona ndiho cihana atia ciage siasa ona mai mahana atia ona kwina ndume hana atia roho mutheru ari hamwe na ithu hallelujah tuge amen kotaka iko na kanitha na jugo wa sadaka au diabio jitago ndento igora to corona we umuthe deku thiini wa Inooro tukorwo tukiruguria mahoya mari kwici ndigaru na tugatira mwana professor Waine kumara ira tunanu tukinya tha thita niko tukorwo mwana uri ungi wa Inooro na toria Musa onaga kihinga ta kirahia no gitia hea ora muona miaki no Kenya ndirahia amen asante sana yezi tawo Michael Jenga gauga mutidie thayo mugirore magokumia na ke Jehova Ngai